Idemo dalje. Ova je pisma koja se zove Possession. Hvala puno! Jel vruće? Nije, čini vas. Taman evo vremena da najavim iduću pismu. Ovo je pisma koja se ne može svira bez najave. Sad ćete se malo odmoriti od naših sranja. Idemo na jedan cover. Volite Slayer? Šteta, sviramo Metaliku, jebi ga. Smo spremni? Ajmo!
Jači ste od nas, u pizdu maternu. Ne pizdi. Ima jedno par mjeseci smo izbacili jedno sranje od EP-a. Vam poznato ime? Kako? Dovoljno dobro, ajmo, let's to the head! Idemo dalje, na petu pismu. Nešto što još niste imali prilike čuti. Premjerno za nebesa! Nova pisma! Ujedno i najava albuma! Neću još govoriti kada izlazi. Pismu ne znate vi, ne znamo je ni mi. Tek smo je napravili, ima 5 dana. Naša prva antiratna pisma. Pisma se zove Blown to Pieces.
Kako vam se čini? Morali smo, namjerno smo je zastrali ovi, čisto da ne mislite da smo je napravili prije da vam je nismo pokazali. Sad ide jedna čudna pisma koju ne volimo je baš svirat, mislim ja je mrzim, dosadna je, ali nismo je svirali od naše druge svirke. Iz 12. mjeseca iz Zadra, pri 20 ljudi smo svirali. Isto nema potrebe najavljivati pismu. Samo ćemo krenuti. Evo još jedno iznenađenje. Nema najave. Pisma traje 12 minuti. Bumljar će nas uvest. Hvala lipa! Evo, idemo dalje. Da vas pitam. Voli Liko pečeno? Janjetinu. Krećemo. Sad popizdite. Silence of the
The silence! Hvala od kurca! Evo zadnja pisma, prije toga naravno, kao i svaki put. S moje desne strane, Nekrosijak! Moje drugo livo, Defiler! Moje bliže livo, Masna! Iza, Lepi Kale i naravno Žarko the Deep! Ovu smo pismo ostavili za kraj. Uvijek se ja predstavim na njoj, možda neki već znaju. Kako? 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 Grdi!
Ajde vamo, alo, imamo poklon.